Nandam chiam na mo lungmali post in nan kut kanin tlai than na thong ni kul li chia pa kul ruk jiang lai thong chim na kan dak thok chang lai mai ngun thabor ka si Chilang Council ral kap na ni SSC lai team mi rokvali le methal zun thum anlak SSC ral shang pakhat le palik pakhat shyam nam he ani up chinram ha kha thankar a Chilang Council ral kap na ni Tilim Operation for Petlai in Ankalpi e July Nikule Ninga Jing Kadok Naka SSC ral shang lai team mi rokvali methal zun thum le shyam thilze mazazong anlak khopin a SSC ral shang pakhat le palik pakhat chu Chilang Council ral kap nasin a shamnam tling he ani up tia kadok nak thonglak nak champi ni achim thongni kulali July kulanga ni jingzong a petlai in kadok nak fak I Chilang Council ral kap na ni SSC ral shang lei thimi rokvali le methal zun thumtal in shamthil je mazat anlakho chupin a thantlang kopi a unghun kwarmi SSC ral shang pakhat le palik pakhat zong methal zun hi le shamthil dangpol he Chilang Council ral kap nasin a ane api munhim nak a anchia na tia kadok nak thonglang nak shampi ni lungmali post a achim kadok nak chanchung a SSC ral shang ni shamngan voitam ngai an ka chang I ratuk nak banlong zong in bom marak thak lengmang mizapi ni kanral kap na cha a pezul in thacham nak le alam kip in bom ha usi tia achim chap Aluan chia thonghi kulali July kulen jing in Chilang Council ral kap na ni Tilim Operation 4 kadok nak ankalpi I July ni kulen ni nga chuntiang a SSC ral shang sakhan pathum anla khochang I SSC ral shang lei tlai mi a mi athi mi le hliamapu mi anumpin a shamnam je mazat zong Chilang Council ral kap na ni anlak chi petlai in kadok nak afak tia thai si Sakhat chunglong a chinram a inkule in riat akang thongni kulali jutha sakhat chunglong a chinram chung tol chungmi na inkule in riat chu SSC ral shang ni ankhang I ansho tia data for Myanmar ni July kulali a athan chinram te dim peng tangin khwa inkule in nga le hakha khopi hakha tharsang inthum chu SSC ral shang ni aluan chia jungkha chung a ankhang I ansho tia thai si chuban tuktiam in chinram he ramri asimi sagaram than kalemiu pengchung tol chungmi na in thongthum zakhat leng chu thongni kulali junkha chunglong a SSC ral shang ni khang in an shopiak na I bom chan an herkong data for Myanmar ni chun alang ter SSC ral shang ni sham nol ngai ngak alak mu thum leng chan chung a sagaram than chung tol chungmi na in le biak nak lei in thongsom ruk leng chu an khang piak na I an shopiak chang na tia alang tar chi Omlam sol ruang a NSCN IM India Tangu Naga Shamthaipu in Ralboi Bogni Pakhat Anun na Kaliam Liamtor Zong an Saganam Than Tamu Kopi Chaklai India Myanmar number Somkwa Khatle Somkwa Nikar Myanmar Laikap a NSCN IM India Tangu Naga Shamthaipu Hani Thongni Kulali July Kulali ni a Bomani lamsol I Ralboi Bogni Pakhat Anun na Kaliam tia Thaisi Bompua ke thongchu athang ngai Tangu Naga Shamtlai in Ralboi Bogni Pakhat Anun na Kaliam I Ralka Patni ni Hliamha Antuar Atu bantuk in Ralboi Bogni Athiruang le Hliamtor mi Anum Ruang a India le ni Ralzam na Nanu na Kanpik Sona Lai ti mi Phan ngai Mize Shamtlai Puni da Anman ti mi Zong Thai Esri Lau tia Anma he ne niam pakhat ni achim Aluan chia thongni kulali metha chungzong a NSCN IM India Tangu Naga Shamtlai Punhani Anparam chung a adormi Myanmar Razam Chekhachu Myanmar Ramlei a Andakwat Banha Atu Bantuk in NSCN IM India Tangu Naga Shamtlai Punhani Bomani Lamsol na Arwangchu Kuki National Army Myanmar KNAB ni Anman mi bomruang a asi tia Manipuram kul in Meitei thongzap nak ni chun apu na
India Myanmar pekai nak lampi chu India ni chankar lakchung akham than India Mizoram ramkul le Chimram pekai nak lampi zoka thar ri lampi chu thonghi kul li July ni kul ninga thok in India chawza ni chankar lakchung an kham tia thai si mun khoi jung in Central Bureau Investigation CBI pol chu zoka thar aphanding an si cha a July ni kul ninga thok in chankar lakchung an kham hi asi zetik tiang da an kham lai ti mi tu chu thei sori lo abik in Myanmar ram lei in thuri lupi an kham tia Mizoram thonglang nak shampi ni achim zokathar a Central Bureau Investigation CBI representative nak arwang bik chu Myanmar ram lei in kuwa thei pol phungning lo in an lupi langmang ruang a le mun khoi kong he pe kai in asi tia tol chung mi chewkhat ni an chim atu bantuk in an kham mi zokathar ri lampi chu Myanmar ram mi ha le Mizoram tol chung mi ha ni abik in an han mi lampi asi alwan cha thongni kulali April thachung zong a India ram thimna kong he pekai in Assam Rifle ni thung chung an rakham I kap ni ram ri tol chung mi nga harsat nak an rak tongai ngai dia thai si KIA le tangti punhani SSC kutang balik sakhan anlak shamthil tamngai anlak chi mandali ramthan tabai chimpeng tung e balik sakhan chu KIA le tangti punhani anka dau I anlak khopin a shamthil tamngai zong anlak chi kho kong kachin ral kap KIA thonglak nak shampi ni achim thongni kulali July kulanga ni jinglai swimia lam lekhat le kul tluka tabai chimpeng tung e balik sakhan chu General Cup KIA KPDF le ABSDF tangti punhani tramtling te in an lakho chang tia thei si jinglai swimil lam he khatle kultuk a an lakho chang kadau na ka SSC shang le thimi le thliamapu mi an tam ngai chupin a SSC shang phosin in shamthil tam ngai zong an lak chi kho tia General Cup KIA thonglak na shampi ni chun achim MNDAA ni lasho khupi anlak shangram ko chaklai lasho khupi ni chwa chaklai maram SSC shang sakhampi Northeast Military Ration Headquarters chu thongni kulali July ni kulani nga jing a tlampling te in anlak kho changkong MNDAA ni anthan ni kulani thumchung ka dau na achwa nu a MNDAA ralkap ni chwa chaklai maram SSC shang sakhampi Northeast Military Ration Headquarters chu July ni kulani nga ni jinglai swimil lam pali tuk a tlampling te in an lakho chang tia MNDAA thongjap nak ni achim lashu khopi an lakho hlan ni hi adu a SSC shang lei Lieutenant Colonel pakhatal in zathum leng chu shemnam he MNDAA sin a anifon SSC shang boizik meang hai ni amalema President apeknu ni thumchung a Mandalay ramthan mogo khopi le lasho khopi na chu tol chung shamtlai tangti punha ni alla kho tia thai si mogo khopi la ka dau na ka SSC somthum antlai na Shamnam tamngai anlak Mandalay ramthan mogo khopi ka dau na ka SSC shang lei somthum leng chu PSLF TNLA tangti punha ni antlai na I zalikul shemmantal in SSC shang man mi shamnam zati leng zong anlak chikong TNLA ni athan mogo khopi chu PSLF TNLA le tangti phuni adilak in anlak kho chang I SSC shang sin in zalikul zun thi somret khat zun khat somruk zun hnai khat point 5 zun khat RPG zun thi le Jampar pakhatal in shamngandang tamngai zong anlak khopin a maithal zun zanhi leng anlak chi chuka dau na ka chun SSC shang somthum leng antlai na tia thai si bogo peng shambun SSC la pakha khalaya somsari pariat somriat pariat zale somri riat biwa sakhan nganmi polchu avoni na 1027 operation min in July ni kule nili ni zale swimila pangatluk a tang ralka PSLF TNLA ni adilak in anlak khu chang I thenfel nak antua di tia thai si mogo khopi ka dau na ka chun SSC shang ni timcham mampe in tol chungmi anum na hunma a walong le shangman in ka dau na antua ruang a mogo tol chungmi pa palheili nu pariat le hakchia pakwa anun na kaliam I minung som nga kwa hliam ma antur chupin a phungki siang in pali le in kule in kwa akang I arok di tia TNLA ni anlang tar chi
Kambalu chikong khwal hedon a umhun khormi SSC le pusoti pol an ka na I leiruk leng anthi maithal zul leiruk anlak sagairam than kambalu peng chikong khwal hedon a SSC ral sang le pusoti pol ni umhun an khwarnak sakhanchu dautan nak shamtai phani an ka na cha a ral sang leiruk nak lom lo anthi I maithal zul leiruk le shamthil dangzong anlak chi tia kambalu peng paka phani an than thongni kulali July kulali zanlai swimilam pathum le kultuka kambalu peng chikong khwal hedon a umhun khwarmi SSC sang le pusoti polchu tol chung PDF le tangthi punhani an ka na cha a ral sang le in he rukna klom lo an thipin a riamapu mi zong an tam ngai tia thaisi SSC sang le sin in MA1 zun khat G3 zun thum carbon metal zun sha 79 zun khat le shamthil dangdang zong an lak chipin a an sakhan an khangpiak nga tia kambalu pengkom mizapiral ka paka phani an langtar chi Nepal ram a vanlong pakhat atla vanlong khaltu tallo in a chitmi an thidi thongni kulali July kulali a Nepal ram Kathmandu khopi vanlong bol in a thomi khotlong vanlong atla I minung heriat an thi tia Rongwang wei tu hani an chim vanlong akang mi le arok mi tang a ummi vanlong khaltu pakhat long an chatman I sin a an thlikpi tia thai si Sauria vanlong a chitmi hi company rian tuan minung heriat le vanlong khaltu panhi an si I hima winda munram in pohara le akaliau a atla tia thai si atla mi vanlong hi thongni kulali July kulali ni jingsimilam thai khatle minute thlai nga tluk a Trikomalle International Airport in achuak I minizai mazat mu a atla tia Nepal rang thongjap nak cheu khatni an langter Taiwan a tichia shanak in tilong panhi apil I memoram mi tilong rentuan mi pakua antlaw Taiwan thanglai hmaram rilikam a tichia shanak in chilpurtu tilong panhi chu ti chung a apil I rentuan mi minung pakua antlaw tia thai si tichia shanleu a Tanzania thantar atar mi chilpurtu tilong Pushin chu thanglai hmaram tilong ditnak kangshan khopi pong a apil I memoram mi pakua antlaw tia Riling hak tu security hani anchim Taiwan saklai hmaram zong a Jimmy Tlichia shanak in minung pathum anthi I midang tamngai ni hliaman tuar tia Rongwang wei tu hani anchim Tlichia tau thau shanak rong a Taiwan Ralka Training Pikar asi I International Vanlong Bolzong Pikar asi cha a Vanlong zanhi kukchu anchua ding ni chan anthot pek na tia Taiwan ram thongzap nak cheu khatni an langter tu zing kan thong chim nak chu ma vial in kan dong tari lai lungmali post thazang akan pe tu nandi lak chung a kanelom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe ra kan to apyak cheu ding in kanin som na